थमजरे ISTV की मणिपुरी पाव में ताबिर पपन मुपता नौसरे हौजी पाव के मरोइबा पावदा कांगलुप के खुंदारीब लमदम असिदा कांगलुप अमखकी यंगलगा थबक तौरबदी अकायबा लाकनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इवोबिना हाइख्रे म्यांमार अमदी इंडिया की मरक्ता मरी फगलननबा इंटरनेशनल बॉर्डर हयेंग हांगदोगलगनी अमदी था अम सुती पीख्रे हाइबा प्रोफेसर पांडे जखमादा कॉलेज अमगी फिल्म यंगसिनबदा यारोमले हाइरे हौजी पावसिंग संगदन पिजरी कांगलुप के खुंदारीब लमदम असिदा कांगलुप अमखकी यंगलगा थबक तौरबदी अकायबा लाकनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इवोबिना फोंदोख्रे ngasi कांग्रेस भवन पांगथोकपा कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मेंबर ओइना खलकलाबा गे खांगम ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइना खलकलाबा डी कोरोंगथांग अमदी डॉक्टर सातोलियन अमो एमपीसीसी की एदिवासी कांग्रेस डिपार्टमेंट के चेयरमैन ओइना खलकलाबा अहाव रायखब ओपगी थौरमदा फोंदोखिबनी कांग्रेस की मियोय क्या पांथोकिबा थौरम अदुदा सोसामपुर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट ओइरंबा टोंगजाखाई गांगतेना लेखेदबदा अवाबा फोंदोखे हानगी चीफ मिनिस्टर ओइबु बिना मखाताना कांग्रेस पार्टी ना कांगलुप असोबो मसा खाइदना चप मानना येंगे इंडिया की कांग्रेस की लुसिंगमा मयाम खलकपदा केखांगम यारokpa असिना मयक सेंगना ताकले हाइखे इधर बेस तौरम तारगदी मणिपुर सी कनाय कर लेनी मसीना अमुक लांतना अमुक हिंदुओं की अदू की अदा की तौदा ने होया रूपी इंडिया अदना सिकुम बम मयाम छंसी कोई थादोक नदना अगावी भैया मैतई हुई भैया और नत्रका मैतई पांगल हुई भैया नहीं का कोई पुनः से मणिपुरी हकनी मसी कोई नौन खलाबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की तोंगान बस शाखादा है बताए एग्जीक्यूटिव मेंबर होइना खलाबा मु पांगसिंग तराम न ओपा एंड मोर पर्टिकुलरली कोई मनुक का थंगबो कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मेंबर होइना खलबा नुआयबा नसिलेदा अइना वफम मंगा तरादा म्यांमार अमदी इंडिया की मरक्ता मरी फगलननबा इंटरनेशनल बॉर्डर हयेंग तांग निपांदा हांगदोगलगनी अखोगी मोरे पौमिना ngasi म्यांमार की टम्बू टाउनशिप की इमिग्रेशन ऑफिसर ग उनबदा हयेंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट संगाबगा लुनना इंटरनेशनल बॉर्डर से हांगदोगनबा सेम साबा लोइरे थौरमसी ट्रेड एंड लेबर मिनिस्टर ना हांगदोकदोरी थौरमसीदा बॉर्डर पास अमसु हांगदोकदोरी मसीगी पास असी पाइरबा मतुंगदा तमुदगी म्यांमारोमदा किलोमीटर 13 फाउबगी मनुंगदा निमित 14 लेबा मदी सथोक दसिन तौबा याहनगौरी बॉर्डर पास ऑफिस असिदा हौजिक फाउबगी ओइनदी म्यांमार सरकार की मैकेदगी ई वीजा अमदी वीजा ऑन अराइवल की मतंगदा कुपना खनरगा मणिपुर नत्रगा मोरेदगी वीजा की ऑफिस लेरगदी लेबाग अनी की मरक्ता लेनरिबा ललोल इटिक तौबसिंगी अमसोंग लमकोइबसिंगी यामना खुदोंगचाब ओइगनी हाइना फोंदोरकले मणिपुर यूनिवर्सिटी की BCAP पांडेना था ऑफिशियल लिप लौख्रे हायरगा UGC की ऑफिशियल विजिट मतौ करमना सरुक यारमलिबनो हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन हंगलगले MU की मुटा की ऑफिस पांथोकिबा पाउगी बिफम अमदा मुटा की वंगांगलोय देवानंद निंथौजमना BC लौथोकनबा अकन मखोंजंग संगसिलकपदा BC मसादा था सुटी लौबगी अयाबा मिनिस्ट्री ऑफ SRD न पीके अमलंदा मणिपुर सरकार ना MU की इशू अशिबु नाथैबा याननबा सरकार ना VC था अमगी फोर्सली पीख्रे सादा मरफुरादी MU की प्रॉब्लम सॉल्व तौरे हाइख्रगा BC असिना UGC की टीम अमगी चेयरपर्सन अमा ओइना नागालैंड की सेंट जोसेफ कॉलेज ता इंस्पेक्शन सरुक यारुबगी मरिकचुबो पाउदम नागालैंड ता फोंगबा मोरुंग एक्सप्रेस ना मयक सेंगना थमले मसिदा हौजिक BC लिप्त लैरिब्रा नत्रगा ड्यूटी ता लैरिब्रा हाइबसी चममनबा फाहले रोगी मतुंग इना सूची लेबा मियोय अमबु ऑफिस की ओइबा थबक थोरम अमत्ता तौबा यादे यूनिवर्सिटी असिदा VC कया बखाताना लेहनगदो रिबनो हाइना हंके अमलंदा ngarang चटकिबा मियाम खोंचट अदु यूनिवर्सिटी असिगी होबु लान उहन्नबा याबा मोंगदा शक्ति लेबा मियोय खरना सिनबनी हाइना लवी ngarang खोंचट सिजिनकिबा कोलाउसिंग यूनिवर्सिटी असिगी इशू असिगा चप मानबा खोलाउंगी असिगुम खोलाउ असिदी यूनिवर्सिटी असिदा लागलगा लाउगदब नत्ते भारत सरकार की थोंगदा लाउगदब खोलाउंगी हाइखे कॉलेज अमा इंस्पेक्ट तौरिबा निपासे मसिबु करम मखलगी लिप्त लेरिनोबा UGC की मरोइबा टीम अमगी चुमना मेंबर ओइबा भाव नत्तब चेयरपर्सन ओइना अदुग सोमना कंदन हमु ओजा बिसोना क्लेम तौखिबगी मतुंगिना मासी
BC की चार्ज इन प्रिंसिपल ओइन लौरे अरुरबो पोदम थोरे इन प्रिंसिपल वाइस चांसलर सिन करिनो एक्चुअल वाइस चांसलर सिन करिनो अदगी दिमापुर द चलिबा वाइस चांसलर सिन करिनो वेकेशन वाइस चांसलर कैंपस वाइस चांसलर सिटी वाइस चांसलर जे हुजु से क्या लेनो कोई भाव ताद्रे अदुगा अखोई की वाइस चांसलर अमना चेयरपर्सन ओइना सेंट जोसेफ्स कॉलेज दिमापुर द चलिबा वाइस चांसलर क्या ले याबजानो मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एस जीवन कुमार ना ngarang sakhiba khongzat aduna university ke meheroi amadi musa ge member kaya asopan nangan ke CRPC ge makhada 144 talaiduna athingba thamliba mafam asida matau karamna miyam ge khongzat chatkibano ngarang chatkhiba khongzat adu I masel hatoknanaba sinba thong ni haina lawi bharat sarkar amasung sarkar na manipur gi miyam dagi bhishi ne hena lumna lawi haina utpa thawong ni haiki under CRPC 144 gi makhada athingba leina aduma rally do kadamba kana gi permission makhada athingba pirina tawri bana haibase masi am nungai te masi an ke condemn tawi banner de santi gi khongsat ne na koi santi ba me hana adu moina somna da phaja da slogan ke amum law kanda mahiro gi khanda bo za tika to bo za haiba ji masi gumba thana ba hor pagi taw do koi khange imai bel mayam jamjaraba miyam adu loina pura kanda koi ga hatok lor so I masel hatok nar kanda masi phuna jaina kanda khongjang se aran balam de pugina ba tawni haibase haidaba moi maram madra ngarang ye sigum laba mastermind phajana taw kanda thon giba nuksi jaba thawdo tawoi jaba thaba mayam do koi university community na na manipur paja apya ma condemn tawbun thoi musu ke general secretary laisham kennedy na University asida tika tobo oza loktho haiba wafam ase musu gi dimani University asida hauzi Manipur gi MLA kharana tika toboda sijinaba pochai kaya leiri masi athubada University asida gi loktho kadabani loktho tabat taragadi tika toriba MLA sing adugi maming matha miyamda khangalagani haiki rally लाखिबदा अखोई स्लोगान अमदा ओजासिंग थिका तव ओजासिंग लथोक पियो हाइबगी स्लोगान सिदा आइना रिएक्ट तौजनी हाइजनी से अखोई ओजास थिका तव ओजासिंग जि लथोक पियो हाइबसी अखोई मुसुना तालगी डिमांड से मसिमंगनी थिका तौरिबा बिसी मागी लोइनबा बिसी का लोइनबा थिका तौरिबा ओजासिंग लथोक पियो हाइबनी अदुगा लोइना बिसी का लोइनबा अखोई MLA खरा Manipur University थिका तौरिसिजु तौबिगनो हाइजगे अदुगा MLA खरा सिगी पोजै लेरिसिजु लथोक पियो अथु मतमदा नत्रगदी अखोई MLA गी मिंग लाइफम नोया फोंगफोंग ना अखोई हाइजरगन हाइब पोसे थमजगे Manipur University के प्रोफेसर पांडे सुति पीदुना माकी मथक्ता इंक्वायरी जथनब लेरिंगेदा ngarang Nagaland gi Jakhama laiba St Joseph College da UGC gi inspection team gi chairperson ama oina inspection sarkiba CPI Manipur State Council na kana yaning da phongdokre Irabal Babunda Pangtopa Paugi Mifam Amada State Secretary L Sotet Kumar na thawong asida Manipur government amadi center na Manipur University gi issue lumna logde Mairi Singh manglabasu yare haibagi thawong chathaba mali issue asi loishinana na ba honabagi mahutta ngarangi khongcha sijina duna Mairi Singh khana hankiba asopan nangan kiba yaningde haiki isi moibagi office function chap chana paikatli haibadugi ekoi phibam amada ma संगजल लिबके आसिंगसे करमाय तौदना असुगुंबा BC से मा थामा सुति लोर मतुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी अमुक हलप याबगी तंजा लेरोय हाइदोरिबन यूनिवर्सिटी सु अंगपमनी बॉर्डर पिलर की वा मणिपुर की लम मांगबगी अखीबा थक थक निन लेरिबनी लोइना सिटीजनशिप अमेंडमेंट मदु पास तौर मतमदा एकोय मणिपुर सु साउना सोपला कदोरिबनी NRC की वाफम मशहराय नती लोइना framework agreement chimba kaya singai ba swaida article number 371 extend to go of mian binary bani masidi ekoi communist party na thajai madudi lai pass lai ba apun ba sakti ma sagalaga athu ba batam manungda state asida lai ba tongan ba rajniti gi dol mayam ase punminer ba kanda apun ba adum iho masang na nabi dum ekoi communist party na ekoi sem sajari Mari Suba National Film Day ge Thauram ngasi Palace Compound laiba Manipur State Film Development Society go auditorium da pangthokre Tharamadu da Industries Minister TS Beshajit Handloom and Handicraft Development Corporation Limited ki chairman MLA S Rajen MLA S Subhasandra Mida gi Vice Chairman A Olukhoy Principal Secretary P Wifi amadi Director K Lamlina mariba miyoi sing oina saru yakhi
थौरम मदुदा नेशनल अवार्ड अहुमदा लुपा लाख मरी लिसिंग निफु लाख मरी लिसिंग निफु पीके स्टेट अवार्ड फंगलबा मियोय अनिदा लुपा लाख अममम अमदी मेरिट अवार्ड फंगलबा मियोय अनिदा लुपा लिसिंग यांखै यांखै पीके कंसोलेशन अवार्ड फंगलबा मियोय तरेता लुपा लिसिंग तरा तरा पीके थौरम मदुदा मोटवा बहादुना डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम के सेंथंग मखाद इबा लाइरिक अमा अमदी मणिपुर हैंडलूम ना तौरिबा सकत थौरांगी थबकसिंग यावबा लाइरिक अमसु फोंखे मणिपुर हैंडलूम अमदी हैंडीक्राफ्ट की लोगो अमसु फोंख्रे ngasi थौरम अदुदा मिनिस्टर टीएस बिश्वजिना entrepreneur sing masing hengal halabadi thabak phangdabagi awaba kohanba ngamgani haiba wakalonda sarkar asina thabak kya pakhali mai pang thabak ama tongnabu honaba kanma mathau tai india gi manungda fishabi amadi fisakol khwaidagi yamba manipurda integrated women cluster ministry dagi piraknabagi thawrang leire haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯣꯗꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯪ ꯍꯩꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯩꯔꯝꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯇꯝꯃꯤ aduna masi like the manam waraga ko financial discipline warakpa financial discipline warakpa sin manam waraga na ko state sida ko gi jakhot pagi khongdang ga yang chen ba ngam ta mase masi ko gi yam na nungai ta ba amadi masi mun khana nga ko ni thamjega Mari Suba National Handloom Day ki thauram ngasi iril bungda leiba huyal lalong thangta Cultural Association ki holda pangthokre thauram aduda MLA N Indrajit Bamun Kampu Jila Parishad ke member Golmai Kasulgan Manipur FX Handloom Weavers and Handicraft Artisan Limited ki president ke Indira Yauna miyoi kyana sarya ke MLA Indrajit na lamdamasi ki handloom ge pothokta sakhat pa purakna ba handloom ge pothok sing mapalam na thadokpa mathautai haike गाँव को दुख जाएगा कोई पूरा बनेगा मकान ताने खाओगे कोई क्या ऊपर ताने की मतलब उतना इलम से या कि सारा चार उठो को जो अपनी यूरो तो कॉपी पंद्रह की छानी तो कुछ हुए उतना मैं हमारा सारंबा करो को क्या तो नहीं उतना आइए पार्टी की मैं आने नहीं नहीं सी एक ही के जगह हाई बता से या कोई ना वाले से क्या करता कोई नसी मणिपुर वाई तब कौन की समस्या क्या थबक खाइदिंबगी या याम लेगा थबक तो उन लोगों ने आपसे सुई के माइनस का ताका किया करते नसी सुई के नारों को ट्राई से नसी के ये लोग देश के बंदे नहीं नसी नाम तो जरी District Handlooms and Textile Imphal West nasu Marirak Suba National Handloom Day thauram Yumnam Huidrom Community Hall da pangthokre thauram aduda MLA O Lukhoi L Nilabantazit amasung Y Jamuna su sawyaki Manipur FX Handloom Weavers and Handicraft Artisans Cooperative Society nasu block level ge National Handloom Day thauram None Part 4 Baseland da pangthoke thauram aduda Village Authority ke member Ading Golmai Manipur FX Handloom ge Board of Director S Bhuvan Business Manager L Orjesu Sawyaki District Handlooms and Textile Office Tamenglong su Handloom Day thauram Tamenglong District Headquarter da pangthoke thauram aduda Jaliarong Women Union ge President Lungli Yu Gangmai Tamenglong Village Council ge Chairman Jacob Cluster Development ge Executive Abem su sawyaki National Handloom Day thauram Kaksing amasung Tengnopal District su pangthoke District Handlooms Tengnopal na sinduna Palendi Salamphai Handlooms Cluster gi hall da pangthoke thauram aduda MNBA Cell gi Coordinator Modung Khul Salamphai Handloom Cluster gi CDEY Bovi More Cluster gi S Ratan Kumar su sawyaki District Handloom Textile Office Ribam na su Handloom Day thauram pangthoke ngasigi thauram aduda Maira Parbi gi President L Sandhyarani Cluster Development के Executive Y Pritam Kumar Sonapur Cluster के TS Mukta Amadi Ward Member Singsu Saryaki Afaba Society ama oiba haibasida akoibagi phibam su fahan bachangi haina Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radha Kishore na phongdokre wafama singasi District Implementation and Monitoring Committee Imphal West na sinduna
ZEO Zone 1 gi makhada laiba school cham yankhaida Eco Club ki check amadi dustbin sing yanthokpagi thoranga mairena phongdokibani Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India gi scheme gi makhada ZEO Zone 1 Kuyathong da pangthokiba thoramduda Manipur Pollution Control Board ki scientist C.K. Stomba ZEO Zone 1 gi ZEO Kumukcham Sujetana Singmana atheba mitunglen sing oina sarogyaki Chairman L. Radhakishona Makatana akoibagi fibam luna nana thamba haibase samas asida hingminariba ekoi khudingmaki thodangni haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯌꯨꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ Ngarang Rajya Sabha OBC Bill National Commission for Backward Classes pass taukibabu OBC Morcha BJP Manipur Pradesh ke President Sanobam Livel na nungai pa phongdrokle ngasi BJP Manipur Pradesh ke nitai pasotek leba office da permission unaba nungai pa phongtokpagi mifam aduda BJP Manipur Pradesh ke General Secretary Administration ke Sarat General Secretary BJP Manipur Pradesh OBC Morcha in charge S Alka Devi su saryake Pamising unabada OBC Morcha Manipur Pradesh ke President Sanobam Livel na Bharata Hojik Paliba Narendra Modi na luchingba lengak asina Sotharaba miyoi singedama khanbiduna Bill National Commission for Backward Classes asi pass tawkibadi ek oina hek chanaba horakpa matamda Manipur da lariba OBC gi imung manung gi miyoi sing yauna Mairui singda Scheduled Tribe amadi Scheduled Caste ki miyoi sing na fangliba kudong chaba sing fanglagani haike Pamising unaki baduda BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administrative ke Saratna Hauzik lariba Manipur University ki issue asigi matangda mahakna khongjangni haiduna Mairoi kaya gi exam haidokpa yadaba admission tawba yadaba sing asina tungi generation gap ama soidana leragani haibasi Manipur University ki community sing na khangbiba darkar oi Manipur University ki community singda miyamgi pen dabagi amadi pen dabagi kholau maina isingna sambada koroidaba ama oirakani maram aduna atubu matamda university bu mausagi phibamda hanjin hanbinaba appeal tawkibaga loinena university ki hojik taliba demand asigi matangna sangsiliba khongjang ase atopa makhalgi khongjang ama sangsinbinaba appeal tawki singi education or mutagi musugi education tauna साथ सिंगी पुंची कन्न बहुत लबदा करी काय बले के एजुकेशन नि हायदना परीक्षा हाय तो पे यादे नतक अनु तो पे यादे हायदना सुम तो कंसल लग लेबि तारगदी अखोय गी टुंगी जनरेशन गेफ लेगनी हायबसे मसी खंगबी बगी दरकार ओय Bishnupur District ki DC Oibatanatana District E-Governance Society ki Chairman Suoriba Pawan Yadav Amadi DIONIC ki Member Secretary Bishnupur ki Miyang Makhada District E-Governance Society ki District Manager Prasanta Oinamna Mamang Sahi ki December ki Tang Kunda Digital Bishnupur Kauba YouTube channel ama hangtokiba adu Manipuri Lolda Yanghan Mangam Kre Dongan balung singda yinghanaba honabani hairi masigi matangda District E-Governance Society gi Chairman su oriba DC Pawan Yadav na phongdorakpada lamba masta khunda minarliba mipung khudingmaki khanduna achiguma thabak ase District Administration na paikhatpani District asigi manungda thabak oina paikhat khraba amadi paikhat kadoriba thabak sing channel asidagi khangba yagani haiki August 8 Anul Amsu Kada LAL amadi UPF na puna sinduna India gi aronba agenda dagi Manipur ngakthok na ba haibasida miyam gi khongchat ama chatkani haire Bishnupur bazar da leba Anul gi office ta pangtokpa paugi mifam amada LAL gi President M Rovarna framework agreement na Manipur da mahusadagi leraklaba furukya gi marakta nushinadana ba ohelakpa amadi lamda masigi apun bagi saktam mangbaya bagi mong lakliba asida lenga ki oba phire miyamda chapchana khangan gadabani khongchara si loisilakpada DC gi kuthangda memorandum amasu khushinagani haiki rally asida aikoi Manipur lairiba amasung Bishnupur DC gi sida lairiba laikai club organization chhatri organization ima ibel ahal laman mayam punamangna asugum rally asida saruk ja hanbiduna huji India government na aikoi Manipur da koi tauriba sanariba
खंगनद्रीबा सुमा फ्रेमआउट एग्रीमेंट अमदी मणिपुर इंटीग्रेटेड सोलप जाबा सिगी कोई वकत खोंचत असिदा सरुक जामिनासी आहाकी तरती थमजरी India Pumari Sathariba Joint Action Forum of Program Staff of AIR and DD Khongjangda ngasi All India Radio Imphal gi program staff singna saruk yaduna radio station gi thongalda mifam bangtokna kholaw lawkhre Forum asna taliba demand singi manungda chahi kudmanga hena promotion amma fawa phangdana mathau tarokliba program staff singda promotion igadabani hana kadar officer oiramba amadi engineer singda program gi post piroidabani haibani singba yauri khongjang asi tha asigi sechat amadagi chathaраклibani lagliba nimit singda hena kansilagani hairi Tagal Khongban Dalaiba Hope Home for Girls Yoba Man Rotagi kilometer ama sangna sangba lambi ase matam kuina sembidabadagi satok sasin yadana leirakpa adu sangyamai dalaiba Sanulal gi advisor Ivethoina speaker Y Khamsan amadi ward number 16 gi cooperator TS Eliza ani gi matenga loinena nung thaduna JCB na lambi sembibagi damak home asina thagatpa phongdarakli Thasiki Hokiba Chechan Mangagi Yupung Taramatoga Minute Kumangaram Tawamatamda Narcotic and Affairs of Border Na Police Station ki team Amana Kakunung Dalaiba Godon Amada Tiba Humbagi Tabak Chatabada Lupalak Mangarungi Mamal Egadaba Zada Amadi Hidawanagi Polam Singh Kilo Chongarum Fagale Haina SP Naf Amadi Police Department ki PR Ona Thadorakpa Chirol Amana Fongdarakli Chechan Marigi Numidawaram Pong Tarumakayon Tabamatamda District Police Commando Amadi Kuntaruk Suba Sam Rifles ki apun bakambu amana Thobal Kaitel da acharok sing check tawada Thobal Khetri Laikai Tomjing Makhongdagi Waikhom Sanatomba Alice Ibungo Chahi Nipu Koba Pripaki Maroiba member ama fare haire Mapu hang pahong laba matungda Thobal Ningombam Maning Laikai dagi Basaspati Mayum Hero Sarama Alias Boboy Chai Kuntra Taru Koba Lup Asigi sympathizer amasu Fagale Hairi Nimit Asimaki Nimidangda Lilong Police Station Amadi Manga Suba JAK Rifles ki Apunba Kutpu Amana Lilong Litan Makong Thongda Azarok Sing Check Tawada Lilong Lehau Kongdagi Arunba Lalolitik Tawa Saruk Khan Chai Kunmari Kawanaha Ama Number Yom Daba Honda Activa Amaga Konana Fare Mang Hyderabadagi Masagi Mayumdagi Maru Ahum Yawba Fistal Ama Fangle Hari Cheshan Manga da Thobal District Police Commando Amadi Kuntaru Suba Sam Rifles ki Apun Makutpu Amana Irong Makha Kulda Tibo Humbagi Tabak Chatabada Palel Makha Setulaikai Dagi Sarang Them Sarachandra Elias Ibomza Elias Hungyo Pingmaisho Sahi Nifumanga Koba KYKL ge member ama Fare Hari Hozipaugi Mraktan Atenba Break Amtang Lozari Ogo Quick zone gidi Tatis College di Mamal suma pang puding chamane yo sumang roy pista salabnina adu suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar dudi sanagi mohut yang na sin bayar National Handloom Expo 2018-19 Manipur yauna India gi mafam kayada National Handloom Expo 2018-19 pangthok charagani Kolkata da lakliba July gi tang 13 Delhi da na lakliba September gi tang 15 Manipur gi oina Imphal da lakliba October gi tang 13 amadi Nilakuthi da na lakliba October gi tang 15 sponsored by Development Commissioner for Handlooms Ministry of Textiles Government of India Sinja Langjariba amadi Pausianjariba Directorate of Handlooms and Textiles, Government of Manipur. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor sorakpadagi produce sinaktaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta ngaraba upaidi jolip syrup amasung jolip capsule ho chanmina sinabiyo Why try hard? Blue Sense London by Design store now open at MGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280.
ब्रेक की मतुंग ताराम नमोक्सरी मखाताबा पाउदा Independence Day gi mawinena Bisnupur District Police na section thorang lokhatpo oina ngasi Bisnupur Ward number 2 gi mafam singda ayuk pung 3 dagi taruk phawba combing operation chathakre nupi amma yawna pripaki bail out leba mioi manga mokai gi saktak se ningthena yawram dabadagi makhataba verification gi dabak Bisnupur Police da shinakre UN Solising Samapan Mafudra Marida Loktokiba International Day of World Indigenous Peoples ki Thauram August Mapanda Standard College da Socialist Students Union of Manipur Manipur Proletariat People's Democratic Union Socialist Women Association amadi Proletarian Women Movement Manipur na sindana pangtokani haina Observation Committee of Malemgi Yalhomegi co-conveners oriba SSUM gi President and Sanahal Nangasi Union gi office da pangtokpa bambising unabada fangdokre Mimisida ban blockade amadi makalamatagi atingba pibiganu haiki Manipurda thoram masibu pangthokpada akoi Manipurda laibiriba civil organization CEO sing loinana puna mangna hari birthday August ki date 9 asi Manipurda ban general strike amadi shutdown na chingba tawbidanaba haijari Tobal District Hospital mathau taroktaba nimitarani shure masna miyamda saungna awaba mayong nahale sarkiba July gi tang 19 da khangabok part 3 dagi angang ama lekitaba matungda khoisong naraba miyoi kayana hospital akai toy thon bagaloinana doctor ani aso apan nangan kiba thokdok adudagi ngasi fawba hospital asi mathau tawdana lakli nongmada miyoi chamanga rom layeng bagaloinana operation taruk taret pangthok lamba district hospital asina mathau lepkibada tongan ba mafam kaya dagi anaba layeng malakpa miyoi kaya da saungna khudongsa do mayong nahale athubu matamda hospital hangdoktuna mahogsagum thabak tohanbiu haina layeng balakpa miyoi kaya na phongdorakli Black Seven hospital je chinjal lambase yam nungai jade thasuna habinaba hanabi ningi heba koi atu kai lak bodu tabdi chit ban loire didi ka to we nungai chidana lak boda thong thingam basi yamna nungai thingbi no hangbi hang Moriri kilometer kunmari rom chatlaga chingi manung hanjina leiba more block ki manung chanba leivi village da leiba junior high school gi pibam award apa kya na pik thale ngasi mapam aduda ekhoi gi more paumi sanjoy na chatuni yangchilubada award apa kya sing adu thengyarakibani school asi english ni taruk tagi hongna mairoi sing takpi tanbirakibani school asi da mairoi hongforom lerabasu school asi gi toilet fencing amadi atai infrastructure kya ningthina leitre Parikya tawada question namnaba computer leitabadagi khudna iraga question semli SMBC gi convener DL Moses na phongdorakpada school asigi awara passing yangsin binaba mai leinabu singda khangan grabasu amadi satuna haiba lekrabasu ngasi fawba thabak to onthoraktre machina school asi nongmonoma gi fibam sokchilakli Manipur lenga amasung mari leinabu singna athuba matamda miyang changbiyo hairi khonghamba yung tawba sidi school board ke oina koi pen ba yam pen debani school gi repairing asigumba su athuba matamda government gi site gi pifom thokpa yingsin pom thokpa yengbinaba NDC gi trapta akoi gi apen badu pen debadu phongdok chabani Naga ki pistok na makalamategi mongda kanglup naiba thaurang Manipurda lansilakpa yaroi haina masa masa gi firep house ta laktokadabani amadi house na amatu aina apunba firep logadabani taksiladuna ngase deputy chief minister Y Joy Kumar works minister TS Bishojit amadi mahon minister TS Syam Kumar da memorandum pisankre Tongan ba civil society singi luchingba singyawna naurem phongdaleba minister Y Joy Kumar gi yumda thomjilaki Police na lambi da thatuna thamki lusimi khara yumda sanghalaga deputy CM gi naknaba miyoi singda memorandum adu pishin hanki MKL gi president PI Sakina framework agreement da article 371 clause A Manipur da chanabagi wafam yawi haibasi chana hanba yaroi haiki Manipur da yeng ba mi yeng sotai na te ene sel IM them ba hon na bada Manipur gi karim ta yeng bi da ba yai ene sel IM them bi sahi ga gi mamang dai wajare Manipur manung da lan chal lak ta na khoi masen gi marak ta ikeng ta na ba imuna imu ta na ba gi post ma de khoi Manipur da lai jari ba singmi ta mi khoi punamak lai jari ba khoi punamak na ya ba ngamoi Manipur kai ba sugya ya roi ha gi wa pham ja khoi ngase memorandum se khoi onere ban kan no da pija ba lak pani
Yellow sing khangdokpada saungna mateng oigadoriba NRC gi matangda khannanenaba mifam ama lalibo Agostara mapanda akhang ahai singjauna State Guest House ta pangthokadori Purerombu khongang khongda leiba Herikon gi office ta pangthokpa paugi mifam amada Lup asigi President Longjam Ratan Kumar Maitaina Agostara da akhannana phamgadoriba Assembly mifam asida Manipur da leiba yellow singi saktam amadi tunglam sat kanbada mateng oinaba Manipur State Person Commission athu matamda lingduna Manipur gi oinasu NRC chananaba warep lobiyu Citizenship Amendment Bill pass tawduna ek on khrabadi Manipur da mitokuya changlakpa yabagi akiba leibana bill asi pass tawba yaroi haina warep lobiyu hauzik oiba Manipur University gi wathok athu matamda loishinanaba wanabiyu haiki Laiba hambi gadoriba Agastara gi Assembly gi mifam sida Citizenship Amendment Bill se pass tawduna ek pola agadi North East loinana Manipur ta achauba problem mayamama mayok nagani duna maram moiduna koi honorable house na billasi post tawgi warep lobi re kanda mari leinaba joint parliamentary committee aduga honorable prime minister home minister law minister na chengba kayada makoi gi akanba phire pass tawduna gi do thabiyu taksan biyu haibase Manipur da masana masabu lengak charambagi puari gu maruaiba tangkak sei ningsingbagi thoram ama lawlibo August 13 da sana konungda pangthokadori sana konungda pangthokiba paugi mifam amada Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipur gi convener Somerendra Thoksomna Solsingna Samapan Nifutaret ki August 13 ase British na Manipur gi ning tamba hanjinduna Manipur gi lengak matamdugi ningthau budasanda da sinakiba maruaiba nimitni Isingani tara tarukhtagi horaga ningthau leshamba sana zawwa yaungna sana konunggi angam mathoksing lebak miyam galwenana Manipur gi ning tamba thoram pangthoktuna lakli sana konungda pangthokataba thoram asida lebak miyamna saruk yabiyu haiki British na hek thadokgi thadokloba matung kogi 1947 gi matung deina October 15 bause ekoi anagi suma kha pondna shana chabu lengak teba lebak amo oina haiba khangba gi papham tuma phiralasi Thawi konung na singkatuna lengak jaramani asiki wakhalon komit ase koi mayam khamin na bidamakta lagliba khogi 40 lagas asidasu konung asida ining thau asema sana zawna bakhang bogi papan tongba phiralasi atia pokna pahengani hairiba thorom asida Manipur da leibiriba miyamna saruk yabiyu haiduna konung asi ubiriba loyang kausin gi maikaidegi amadi coalition for indigenous rights campaign gi maikaidegi miyamda nolona bogjenjari Amuko CCSK UCM gi Joint Committee na August 19 da miyam gi apun makhongchar amachat ke ni hain lakthoke bado hauzik oriba nong chugi phibam amadi lawu sugi matam oibana yaithokle hari isu sigi matangda opposition amadi rulinga amana amada taishinaba lepiduna Manipur miyam gi ihol khangna thoningdaba thokdoktagi section biu hairi Manipur government ke employees singa taresuba pay commission chana luhaiduna M2 amadi MGO gi je sina sangchilakpa khongjang sogoladuna Lamphel party laiba register of cooperative societies ki staff singna wakan mifam phangkre wakan mifam ga mari lenana department asigi head clerk wai samungawna hauji sangchili beho asibu lan uhanaba lautuna bugi mongda myoi kharana Fitman Fit India gi oina 2.57 dagi henba laite haina lana media da phongdorak pasi laibak thibani 3.68 fawba laibagi akaknaba JC da lairibasi hana nainaraga wangang biyu haiki Jitesur Sarama TS Satish TS Prem RK Ronel amadi PS Naubibu Indian Army na faraga while Sataraga Logi Pongpam Tokpa Cherak Pidana Mihatina Hatki Haiba Tokdok Pore Lemerol Mera Paibi Apunba Manipur Amadi All Manipur Women's Voluntary Association Kanayaning the Bofongdokre Tokdokasi Independent Investigation Agency Amana Tigad Handuna Ain Yoba Chapsaba Sera Pangan View Mihat Asigamari Lenana Shem Kibazi Asina Sankilakpa Kongjangda Lupsing Asina Sawatani Haiki Tamil Nadu gi hana mangarak chief minister oiramba Dravida Munetra Kasgam DMK gi Luchingpurel M Karunanidhi ngasi nimidang oiram Kaveri Hospital da laikidre mak sahi mafudra mari sukre Tamil Nadu government hayeng suti laukthokpaga loidena chayol ama mang laikidabagi awaba phongdoknaba lauktokre
इंग्लिश तरुक की जनवरी की टांग मरी की अंगन युक्ता युआर हाबदा अमांगता थोख्रबा उपोक्पी की इमुंग खरदा सरकार की माइकैदगी पिरकपा सनफम मियोय खरना लोकथोक्रे हाइबा वफम अदु अरानबा युमफम जावदबनी हाइना थोकदोक अदुदा चेन्नई हाइरिबा प्रेमचांद अमदी सूर्यचंद्रना ngasi पाउमिसिंग फोंदोक्रे प्रेमचांदना मखाताना हाइकिबदा मसा मसा की लाकपा सनफम कनामतन लोकथोकपा यारोय मखाताना युमफम जावद वफमदा मराल सिरकलबदी आइन बेबा थबक लोकटकनी हाइखि सिगुम थबसी मखाताना असुम अरान खंगदना मीबो एसासिनेट तौबा अदगी अखुबु मिंग येंगदना मीबो बदनाम पीनबो होनबगी थबसी मतुंगदा तविदनबा अमु हन्ना कोई मीडिया की थोंगना खगनदरी लोनना थोखरिबो थौदो अदुदा फंगदो सरकार की मतिंग सिंग अदु मसा मसा के अकाउंट ता चंगकांदा सरकार न मसा मसा के अकाउंट हाबिरकनी मसा मसाना लौथोक जगदबनी हाइलो पोट सिदा कनामदे खुचंग मयाम मफम ओइदब पोट ओइबनिना मसी मखाताना सिगुंबा अकाउंट की पैसा लौथोकदा चेने ने तक चेने दे हेबसे मखाताना एखोई तविगनु मखाताना तौरगदि एखोई आइनी मतिंग सोइदन लौजगने एखोई मयूम अमांगता थोखिबदगी सरकार की माइकैदगी मटेंग फंगलबा सनाजाव कौबा मियोय अमना फोंदोखिबदा प्रेमचांद अमदी सूर्यचंद्रना लाना तौखिब लेते महाक मसादी चपचाना फंफम थोकपा सेनफम फंखि मसा मसा की अकाउंट लाकपा सेनफम कनामतन लौथोकपा यादबा सेनफमनी हाइखि अकाउंट लाकपा सेनफमनी इसाना लौथोकसि प्रेमचांद अखोगी सूर्यचंद्र इमा ngaतनी अतोपरते मबानी आइगी अवाबदु येंग लमजिंग बिखिबा अदुदा मखोइना हाइजिंबा खक्से मियाम ताबीदनबा लोइनना आइगी सुना फंगी पैसा अरानदा करीमता सिनगिदि एमसु अमसुंग कदाना सिंधुना चथरलिबा एंटी ड्रग कैंपेन ngasi हुइकप चलेबा हुइकप हाई स्कूल दा पांगथोक्रे थवमदुदा हेडमास्टर कैथेलाकपम चतुर कदागी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मयंगबम बुद्धि एमसु थौबाल डिस्ट्रिक्ट कमिटी की एसआरडी सेक्रेटरी साइखोम रामानंद सुसौयाखि कादागी वाइस प्रेसिडेंट निंगथौजम दोलेना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांखि नासो पंथोंग मनिंग लेकाय प्राइमरी स्कूल असी सागदब मफमदा सारमद्रे पोसंगबम गुलाफ जूनियर हाई स्कूल असिगी चमजिन साजिनबगी थबक क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे हाइना SSUM की थौमी सिंगना मीडिया दा फोंदोकिबा वफम अदुगी मतंगदा स्कूल सारिबा मदे स्कूल सेमजिन साजिनबगी थबक तौरिबा कॉन्ट्रैक्टर सिंगना ngasi पाउमी सिंगदा वफम क्या थमख्रे ngasi पोसंगबम गुलाब जूनियर हाई स्कूल दा पांगदोकपा पाउमी सिंग उनबदा कॉन्ट्रैक्टर सिंगना फोंदोकिबदा नासो पंथोंग मनिंग लेकायदा सागदबा स्कूल अदु मफम लेतबदगी मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग याबा लौरबा मतुंगदा नासोगा यामना नकनंग लेबा पोसंगबम गुलाब जूनियर हाई स्कूल की कैंपस ता साबा होकिबनी मसिदा लाना पाउ संदोली वासी लाइबक्थिबनी अमरंदा पोसंगबम गुलाब जूनियर हाई स्कूल की सेमजिन सजनबगी थबक असे निंगथिना क्वालिटी कंट्रोल तौरी SSUM की थौमी सिंग फमिनदुना खुनाय असिबो अफबा माइकैदा पुरकनबा होनामिनसी हाइखि SSUM की साइते ओखिमदं फमिनरगा वरी उताइसे अमदं अफबा पुरकनबै पोसे अमदं फमिनरगा वरी उताइसे अमदं फमिननबाना अखोई कमिटी साइतेसु खंजरी अदुगा मखोइबु अखोई सात्र संसांजुजु अखोइना थवाइ हक्चंग यावना अखोई थागसे हयेंग पांगथोकदोरिबा 35रक सुबा तौबुल लुबनान बनुमिक मरी लेना तौबुल ग्राम पंचायत की प्रधान TS ननाउबिना लुचिंगदुना लेकाय लेकाय सिंगना चतुना यंसिनख्रे क्लब 13 कोनबा लेकाय लेकाय सिंगदा निमित 3 नि चुपना लमतु सेंगदुना अथोयहन असि तानाबनी हयेंग मपुंग ओइबा थौरम पांगथोकतुना मनामथुम यंथोकनी हाइरे लायंस क्लब इम्फाल ग्रोवेन की लिसिंग निपान तरामापन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंगी खनबगी थौरम सिटी हॉस्पिटल की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोक्रे थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट 322D की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर M गोजेंद्रा हानगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर S मणिकुमार जोन चेयरपर्सन TS विजया लायंस क्लब ऑफ इम्फाल ग्लोबल की प्रेसिडेंट RK किशोर सो सरुयाकी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लायंजम मैजराव ग्राम पंचायत ने सिंधुना ग्राम पंचायत अदुगी मनुंग दलाइबा खुंगांग सिंगदा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लिसिंग ने 95 की मखादा निमित मरी जथगदबा स्पेशल सोशल सर्विस कैंपेन लायंजम मखा लेकाय पठाबी बाजार दलाइबा ग्राम पंचायत की ऑफिस दा होदोक्रे थवमदुदा प्रधान तोंगब्रम मंगलेम्बा लायंजम जिला परिषद मेंबर रैतोंगबम सूरचंद्र यावना मियोय कयाना सरुयाकी वार्ड नंबर 13 दगी होदुना लमटू सेंगदोपा होक्रे
All Tribal Students Union Manipurna August Nipan ge hingnungai dagi singi district singda pung nifu nipan ge total shutdown pangthokani toramba adu Kuki Inpi Manipurna August Nipan ge yupung taruk tagi horaga August mapan ge yupung taruk fawba pung kunmari ge state pumbi ge oiba total shutdown pangthokadabana maram oiraga organization asigi oina August 10 ge yuk tagi horaga August 13 ge hingnungai fawbu oina total shutdown pangtholagani hairi ngasi Tamenglonggi khumji khulda NASIAN IM amasung ZUF ki marakta khothokna khre hairi thodak aduda NASIAN IM gi cadre ama shire lekhidraba cadre asigi maming gaidung pau nungba dagini hairi Normagi oiba legal awareness program ama Kumari High School hiang thangda pangthokre District Legal Services Authority Imphal West na Society for Disabled Care hiang thanga punna sinduna pangthokibani Toromaduda National Awardee KSS Pratama Kumari High School gi Headmaster L Saratna Moreba Mitunglen Singh oiki Renana Advocate K Dhane Advocate L Asapurna amadi All Manipur Handicap Welfare Association gi di Romeo na resource person oina wangangki Sakna raba fashion designer Robert Nauremna Bangalore Fashion Week ta Manipur gi handloom gi tongan ba design sing utuna ayengba sing pungning sungchinkhre Bangalore gi Otera da pangthoki ba nimit humni gi Fashion Week aduda Robert Naurem gi design in the Weavers of Manipur haiba collection utki mashida segment ahum thongna fusion of tradition modern tradition design Manipur is all tradition amasung love and harmony within hill and valley utki Fashion Week asida India gi maming leraba designer kunlomna saruk yakhi Laikangbam Kulasandra Kauba sei kuntra mangarom suraba lalang makong takhelabam lekai dagi mioi ama sarkiba tang mari ge yukta yumdagi thokiba dagi thiba khangre mark fit manga inchi nipalong wangi kuchungawi mauna yumdagi thokiba matamda jin khongra ama setki angukwa hafsat ama letki kanagumsung nama ko thengnabirabadi manangna police station natraga mobile number 9612485075 natraga 7640959488 ta pau pibiu hairi hauji makhatana sanabagi pau muk phangbigani Sanabagi pauda amfa amasung forum gi chayanaba asina maram oiraga lamdam asigi football sanri singi laibak mangbaya bagi phibam dalerak liba asi August 13 fawgi manungda warishin puraktabadi khongjang changchin bahoragani haina Football Player Association of Manipur na phongdokli Manipur Press Club ta ngasi pangtokpa paugi bifam amada association gi vice president L Asokna amfa amasung forum gi marakta laiba chayanaba amasung ungnabana maram oiraga lamdam masta pangtokadaba football league chahi ama hena lepli masta maram ojuna football sanari singi career da chauna mangjaba mo oirakle pungdamak asida Mailengaba authority na wakhal khantha biduna August 13 fawgi manungda warishin pubirau haiki Football sanoi singi mingchat thiningai oiba phibam ama oirakliba kaya asi August ki date 14 fawgi manungda football sanoi sing asibu makata na football sanaba phanganbagi wakhalonda mari leinaba authority singna waroisin amadi achumba pubiraga khoibu football sanaba phanganbiu pamliba pandam asigi damakta mari leinaba authority singna khoida meng changbiu August kundagi kuntramatoi fawba Goa da pangthokadoriba Junior Girls National Football Championship ta Manipur gi mahut sinnaba sanaroi kungi ming amfan lokthokre khangalaba sanaroi sing hayeng yupung mapan taba matamda artificial top ground da laktuna manager amasung course da report toradaba khanghale Jiribam da chathaliba 35 suba Sandam Inunganbi Memorial Mini Voice Under 13 Football Tournament ke ngasi sanakiba hanba match ta Chikim FC na KMYC bu goal taruk amada thoikre anisuba match ta PYC na PSG bu goal tares sinoda thoikre Bisnupur District Badminton Association sinuna chatharakiba Nepalak suba District Level Badminton Championship Ningthaukhong Magolngambi College ke Indoor Stadium da loshinkre
कैटेगरी 10 पुण्य सानरोय मरफुनिथोय सरुयादना चचरकिबा चैंपियनशिप असिगे लोशनवेगी थरोमदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार कुंभी केंद्र के एमएलए एस बीरा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम राजेन सरुयाकी तोंगान तोंगान बे कैटेगरी की ngasi सानकिबा फाइनल दा विनर ओइरबसिंगदा मनामथुम सिंह यंथोकी मणिपुर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप थासिगी तरादगी तरहमदे फावा यूथ क्लब बास्केटबॉल ग्राउंड कम कम्युनिटी हॉल उरिपोक असोमने कायदा पांथोकनबा नौनमतम लेखरे सरू यागदब टीम सिंगना चे सांग सिंगल लोनेना निमित असिगे युपुंग तरा ताबा मतमदा रिपोर्ट तौरनबा खंगहल्ली हौजि मखाताना सानबगी पाव बयानिंग थौजमदगी फंगबिगनी उड़ीसा की सोहानी संजोय मोहंतीना मणिपुर की लाइसम नंदिनी बो माइथिप पीदुना सही तरानिथोय मखा की नुपी मसा की आइटास चैंपियनशिप सीरीज की फाइनल संख्रे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग तरुक तगी स्टेट तरुकी नुपा मसा मदी नुपी मसा टेनिस सानरोय कुंथ्रा माथोयना सरुक यादुना लंफेनपाट ऑफिसर क्लब की टेनिस कॉम्प्लेक्स चथरिबा सही तरानिथोय मखा की नुपा मसा मदी नुपी मसा की आइटास चैंपियनशिप सीरीज की ngasi sanakhiba nipi masagi ahanba semifinal match Odisha gi Swani Sanjoy Mohantina Manipur gi Laisram Nandini bu set ani sino taruk sino da maithibu piduna final sankhibani category asigi ani suba semifinal match ta Manipur gi Wai Thuibi ga Assam gi Adrika Rajkumari ga sanaragani ngasi sanakhiba ahum suba quarter final match ta Manipur gi Wai Thuibi na Assam gi Tayerani bu set ani sino taret manga da maithibu piduna semifinal sankhibani mari suba quarter final match ki sanakibadana Assam gi Adrika Rajkumari na Manipur gi Sanare Maning Themsa bu set ani ama taret manga mari taruk amadi tara taruk da maithibu piduna semifinal sankhre nupa masagi ahanba semifinal match ta Manipur gi Aswaji Senjamati Manipur gi Neeraj Thokchongga sanaragani ngasi sanakhiba ahanba quarter final match ta Manipur gi Aswajit Senjamna Karnataka gi Gavin Wahengbambu set ani ama taruk ahum amadi tara taruk ta maithibu piduna semifinal sankhibani ani suba quarter final match ki sanakhibada Manipur gi Neeraj Thokchomna Assam gi Bet Aditya Kalitabu set ani sino taruk sino da maithibu piduna semifinal sankhre ahum suba quarter final match ki sanakhibadana Assam gi Antarik Tamulina Manipur gi Rajiv Kumar Tongbrambu set ani sino taruk ani amadi taruk amada maithibu piduna semifinal sankhre mari suba roiba quarter final match ki sanakibadana Manipur gi Shankar Haisnamna Assam gi RN Borabu set ani sino taruk ani amadi taruk ahum da maithibu piduna semifinal sankhre championship asigi doubles ki sanakiba match ta Tripura gi Khaisel Sarkar amadi Toilang Dev Barma gi Jurana Manipur gi Kaisam Rio amadi Tongbam Rajiv Kumar bu set ani ama taret taruk mari taruk amadi tara taruk ta maithiba pikhi ani suba match ki sanakibada Assam gi Almas Ibon Ahmad amadi Jinswangma Barwa gi Jurana Assam gi Dandem Mili amadi Sandigyati Pataki Jurabu set ani sino taruk ani amadi taruk marida maithiba pikhi ahum suba match ki sanakibada Tamil Nadu gi Om Krishna Rai amadi Dev Darshan ki Jurana Assam gi Jyotisman amadi Srians Kumar Sahani ki Jurabu set ani ama taruk taret amadi taret marida maithiba pikre United Gym Manipur Norem Thong gi miang makhada Body Builder Association of Imphal West District Sinduna tha sigi tang tarani thoida Norem Thong Samusam Brilliant Community Hall da Imphal West District Bodybuilding Championship amadi All Manipur Gymnasium Welfare Association gi miang makhada Bodybuilders Association of Imphal West District na sinduna mari suba 11 Bodybuilding Championship pangthokna ba sem saba loikre hiram masigi matangda ngasi paumi singa unabagi thoram ama tera sapam director leba KBB Gym da pangthokre thoram masida Bodybuilder Association of Imphal West District ki Secretary Samom Dhruva President Sapam Joy Chandra All Manipur Gymnasium Welfare Association ki Secretary Y Sunanda amadi Vice President O Ojitsu Saruyaki
थरम असिदा सरु याखिबा बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एस ध्रुवना ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन अयाबा पिरपकी मतुंग इना थासिगी तांग 13 पांगथोकदोरिबा अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित का मरी लेनना मांगोइनेना चैंपियनशिप असि सोइदना पांगथोकलगनी सरु यानिंगबसिंगना ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर अमदी बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इम्फाल वेस्ट तगी अकुपा मरोन खंगलबा यागनी हाइरी अमदी हाइरिबा चैंपियनशिप असि दा सरु याबिनिंगबा अदुगुंबा डिस्ट्रिक्ट लेवल दा लेबिरिबा एसोसिएशन सिंग अमदी जिम सिंग पुनमकना ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी वाई सुनंता अमदी अखोगी वाइस प्रेसिडेंट की थौ पुबिरिबा ओ अजित तानबियु अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एस जयचंद्रा अमदी इम्फाल वेस्ट की जनरल सेक्रेटरी एस ध्रुवा अनिदा कंटेक्ट तौबिनबगी दमकता बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की माइगेदगी खंजरी पाउगी मिफम मरुदा सरु याखिबा ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी वाई सुनंदना फोंदोखिबदा सही खुदिंगी लेपतना अथौबसिंगी निंगसिंग थौरंग मरी लेनना मसा मउ फना लेनबा अमदी अफबा सोसाइटी अमा ओहेनबगी पांडमदा लेपतना पांगथोकपा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदगी लाकपा बॉडी बिल्डर सिंगी ओइबा सांगदमनाबा 11 बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थासिगी तांग 13 दा मरीरक सुबा ओइना बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्टना युम्बु ओइदुना पांगथोकलगनी थासिगी तांग 10 सुरसानपुर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थासिगी तांग 13 कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थासिगी तांग 12 इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप उखरुल लमदी अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगी ओइना थासिगी तांग 13 की ममंगदा पांगथोकतुना 11 बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप असिदा डिस्ट्रिक्ट की खंकलबा बॉडी बिल्डर सिंगना सरुक यागनी हाइखी अनोबो बॉडी बिल्डर सिंगबु पुंगिंग थौगलगा हाइबा अखोगी 13 अगस्त असिदा तंगदू लेता सोसाइटी सेम मसा मऊ फब अखोगी थाइनगी अखोगी इपा इपू सिंगना कथोकपिरंबा 13 अगस्त असी अखोइन अकन अथौगी नुमित ओइना अखोइना तोंगाना खंगतचरगा हाइबा नुमित असिदा अखोइ पांगथोकसबन थकसरी बोयरिंग थौजम हौजी मखा तारंग असि ओइकिबा एंग असागी पावमु फंगबिगनी इन्वायरमेंट डायरेक्टोरेट की फंकिबा ngasi goi kiba inga sa ma dinung ji pauda khwaidi ki sa kiba celsius degree 38.3 khwaidi ki ingba celsius degree 33.53 नुक्सित याव इसिंग मनल के सांग मैक्सिमम दसा मरिफु 39.3 मिनिमम दसा दा 59.3 ओइखे ngasi nong suki bagi sang 2.3 milimeter ni हौजियरे बदा मरबा पाव अमहने पिजरे कांगलुप क्या नकुंदारिबु लंदम असिदा कांगलुप अमखकी यंगलगा थबक तौरबदी अकाइबा लाकनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना हाइख्रे म्यांमार अमदी इंडिया की मरकता मरी फगलनबा इंटरनेशनल बॉर्डर हयेंग हांगदोकलगनी अमदी था अमा सुट्टी पीख्रे हाइबा प्रोफेसर पांडे जखमादा कॉलेज अमगी फिल्म यंगसिनबदा यौरमले हाइरी ngasi yoinadi ISTV ne pizariba manipuri paw matang asaloijare ming tabirba punamapu amukana kurumjari